Porodica na okupu. Međusobno se razumeju, podržavaju i bore da 14-godišnjoj Mariji obezbede srećnije detinjstvo. Ipak, u odnosu na svoje vršnjake, ona osjeća da je drugačija. Osjećam pomalo razred. U čemu? Zato što ja moram da radim inhalaciju. Od rođenja boluje od cistične fibroze. Naučila je da se bori i živi sa tim, kako mora. Cistična fibroza je retka nasledna bolest kod koje su najveći problemi u plućima i organima za varenje. U plućima se pojavljuje taj sekret koji je inače kod zdrave osobe tanak i klizav, kod osoba obolelih od cistične fibroze je gust i lepljiv. Marija ne može bez svakodnevne terapije i hrpe lekova koji su veoma skupi. Inhalaciju radi i do 6 puta u toku dana. Kad radim fizičko, kad trčim puno, onda me zabole pluća, dođem da se ugušim i onda dođem da uradim bolje inhalaciju i ove fizikalne terapije. Svaki 20. čovek u svetu nosi gen ove bolesti koja narušava ceo organizam. Da su i oni među nosiocima tog gena, roditelji su saznali tek kada se ona razbolela. U tom trenutku kad je rečeno da dete ima cističnu fibrozu, da je to neizlečivo, ja mislim da se meni srušio ceo svet. Ovde se sipa lek. Bolest utiče na svaki segment njenog života. Imam puno te terapije da radim, pa mi to oduzme vremena za učenje. Za igru sa drugaricama i drugarima, ali ja se organizujem sa terapijama i onda izdvojim vremena da bi učila i da se igrala. Roditelji nisu očajavali. Istraživali su simptome i razvoj bolesti. Učlanili se u udruženje obolelih. Učestvuju u nedelji cistične fibroze u Srbiji i skupljaju sredstva za kupovinu inhalatora obolelima u našoj zemlji. Cilj nam je da što više ljudi prepozna i zdravstveni sistem, da što više prepoznaju simptome ove bolesti kako bi se skratio put u utvrđivanju ukoliko dete bole od cistične fibroze. Marija ima prijatelje koji je podržavaju. Pokazali su humanost i na sportskom terenu, utakmicom osnovaca iz 2 beogradskih škola. Branko Ćopić protiv Nikole Tesle. Ozbiljna priprema za revijalnu utakmicu. Tužno je kad se čuje da deca, baš pogotovo deca, moraju da prolaze kroz sve to i eto, mi smo došli tu, pružamo podršku i sve to. Podršku akciji povodom nedelje cistične fibroze iskazao je i dečiji časopis Srpske pravoslavne crkve Svetosavsko zvonce. Neka ova nedelja obeležavanja cistične fibroze u Srbiji bude po tome izuzetna i da se napravi pomak u lečenju osoba sa cističnom fibrozom. Pusti na Arsene, pusti. Ponekad uspeva da sa drugaricama nađe vremena za omiljenu zanimaciju. Izađemo napolje, malo tu igramo taj hip-hop, pa onda se šetamo, pričamo i onda opet se vratimo i igramo hip-hop, pa onda opet pričamo. Voli da igra i bolje joj ide, ali kada uvežba koreografiju. Pa, ponekad dobro, ponekad loše. Kako si bila danas? Loše. O ovoj bolesti se i danas malo toga zna. Međutim, disciplina i odgovarajuća terapija mogu da donesu kvalitetniji život bolesniku. Marija savesno prihvata svoj zadatak, ali je smeh i podrška prijatelja u toj borbi čine hrabrijom da pobedi.